Yo, 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 silezi ezakhula kanzima ezingazange sikhona ukukhala ezakhetha ukuthula zaqina amaphani zonke ezingazange zaliphula ejardini ama-Air Force wasegasi ezilwela ukuphuma kanzima iGastle Grand mara ligcwele izinto eziningi amakwala amansipho agcwele nomqondo ofile amatshwala inyawuba ifebe encane esile ezingakenza uzithole phakathi idragon seligwinyile ngapha nalabo rhata abafikile kaw bashayisa amataqa hlale kucaca masibhrikile kaw monga sibani bafuna ukubona ufahlakile yiwo ngeke sijabula nsisizwa bathi irhata likaw amele ngishintshe lokushini every day feels like I'm trapped in a cage eboxini it's fucked up but it's okay even though I won't say I just have to find a way cause I just can't stay here. Alright, cho mawungaphume kasi kubona usasefere ngangokuthi mawusibhayizela bongapha kwimali yokhera asimanga kahle noma sivaya sihamba ngenye indlela lentikithi ngathi safundela ugange esikela kasi lizokuyenza kawulikayi neringasi langimosha ngisasentwana ngihlale ngidakwa ngefringasi lokisha ngeke lize likufundisa isingamla zokufundisa ukuthi uphawe njengodaka ubizwa ingamla sayifuna inyuku marifame asivisa sizifile zamathathu namachain namacici lezi zitshela ehlale ziclaim endashisa kusikasi leli levenyane fake yabosisi so ethi kasi lama ngeke ngifune elinye noma ngaphuma kulo lona ngeke liphume kimi leleve yasekasi intwani kimi segazini so noma ngathola imention esentini I'm still gonna this is how I'm gonna stay man hlale ngani ngeke ngitshintshe no cho hayi hlale ngikazi taki uzomthola ekazi obvious. Stay.